Omukoro gwo kurahira ogu gwebembirwe muzamiro matovoro kure byo kuteza uburura bwa Mbarara mu district gukorirwa hamuzigiti gwa madarasa tamuza omurembo rwa Mbarara. Abantu bamwe Abeebembezi baterirwa karuru mu Uganda yona hande ngo zitari zimwe na zimwe aba Uganda Muslim Supreme Council. Okutera akaruru kukija kubwa nyuma y'enchiro y'obwebembezi obutwireho kwaho kandi abantu bija kutegeka kumara emyaka 5. Bano lwalero bakizwa ko emino gyabwe jonna mbujjuvu atali kwekubirira etteka libakiriza okuli abasilamu mbakubiriza abasilamu n'abagenze mu bifo bino eby'obuvunanyizibwa mubeno obuvunanyizibwa bwanjawulo ate bw'amaanyi guno mulundi kusaba nti Supreme Council egende ku map kusaba nti emino gy'obusiramu mukurieti mutandike emirimo n'emipya mugitandike projects ezingiriza obusiramu abakyala mbateke emirimo. Babeebembezi batire biragano bahijira okurera abantu hatari mu buryane kandi bashaba abasiramu bono kwatanisa n'abeebembezi babo okureba ngo bakora habwe ntunguka y'ebyanga byabo. Okuba obusiramu hariyo ruburiye a level y'okusimbura kugira ngo turete enkurakurana nano kundisa abantu abandi obusiramu babo nano kubegisha bakabumanyaje. So abasiramu bona ninshaba bona batorine na nimwe abasiramu abatuteriro bururu mukatuto mu offices ninshaba mu rugeyo tukwatanise hamwe nkombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu yakusomise tube bumwe tukorere ntunguka tukorero kwatanisa tuyeho muryane tuyehe nyombo arasobye ayikirize ngo yasobye ayikirize obuhabuzi arakore kirungi akikirize tukora bwarhanga. Mbarara City ne Muhammad warashataga gukora Mbarara mu district irimo imizigitero kurenga 40 gasha kwa Sengendo Abdul Karim.